Znači, zakon privlačnosti, činjenica ili glupost. Evo, ponavljam samo naslov još jedan put jer sam upravo stisnuo snimanje, tek toliko da možete preslušati ovaj webinar i sutra i preksutra i tako dalje na studentskoj platformi gdje u međuvremenu imate pristup. Znači, ja sam se susreo sa zakonom privlačnosti otprilike prije jedno 6 godina i znam da je jedan prijatelj počeo govoriti o fantastičnom filmu kojeg stvarno moram pogledati jer taj film će mi promijeniti život. Bilo je čak i duže od toga. I vjerujte mi, za mene je to bila glupost u ono vrijeme. Definitivno glupost. Da ste mene upoznali prije 7 godina, ja ne da ne bi došao na ovakav webinar, nego ne bi bilo nikakve šanse da me uopće nego nagovori da uopće dođem blizu. To je ono, kako se kod nas reče, bježi ko vrag od tamjana. Je tako. Niti blizu ovakvih tema. Prijatelj je rekao, gledaj, ima jedan fantastičan film i u tom filmu možeš naučiti kako moraš razmišljati. Ako razmišljaš na pozitivan način, sve ti se to ostvaruje. Naravno, za mene je to bila najveća moguća glupost koja je postojala. I kako vrijeme prolazi, tako vam se mijenjaju okolnosti u životu. Neke stvari su mi se dogodile koje su bile pozitivne, neke koje su bile negativne. Dogodila mi se jedna sitnica, što se zvala raspad braka. I nakon toga počeo sam na život gledat malo drugačije. Znači, upoznao sam ljude koji su željeli nešto više biti, raditi ili imati nego ja, ali pozvali su me na jedan seminar i došao sam na taj jedan seminar sa jako puno rezerve. I razmišljao sam, gledaj, ovo 100% će mi se dogoditi da će biti neki Amerikanac na podiju koji će mi pokušati nešto prodati i jednostavno me nije bilo volja, ali da bi to radi njih ispoštovao sam svoju obavezu, došao sam na seminar i za 3 sata ja sam bio prodan. Doslovce prodan. U 3 sata sam shvatio zbog čega sam bio uspješan u sportu, zbog čega sam bio neuspješan u sportu, zbog čega sam bio i uspješan i neuspješan u životu, u biznisu isto tako. I od tada sam počeo proučavati zakone, zbog čega? Zato što vjerujem da su stvarno zakoni. To je moje osobno uvjerenje. Kad govorimo o zakonu, što je toliko fantastično ako govorimo o zakonu? Ono što je fantastično u određenom zakonu je da on funkcionira za svih na isti način. Znači, ne funkcionira za siromašne ljude drugačije nego što funkcionira za bogate, ne funkcionira drugačije za mršave ili za debele, funkcionira za svih isto. I ono što je, to je mene fasciniralo, zbog čega? Zato što mi je to dalo nadu, da se moji rezultati mogu mijenjati onda kada mi je to najviše bilo potrebno, u onom momentu kada u biti nisam vidio baš jako puno veselja i života u životu. Tako? Ali, isto tako danas, nakon što se već godinama bavim ovom materijom, znam da ljudi zakon privlačnosti jednostavno na krivi način definiraju, da ga na krivi način doživljavaju i jednostavno kreću od toga da je to jednostavno zakon privlačenja. I to je ono to je jedno uvjerenje koje bih želio večeras razbiti. U prvom redu, ja uvijek kažem na seminarima i ljudi mi često zamjere radi toga, ja govorim, gledajte, ne privlačite ništa u životu. Zakon privlačnosti nije čak ni primarni zakon u vašem životu. Budite sa mnom,
nećemo sat vremena biti na webinaru, bit ćemo puno brže gotovi. Budite sa mnom. Pazite na ono što govorim. Zakon privlačnosti je sekundarni zakon i to je podzakon koji funkcionira pod zakonom vibracije. Što znači zakon vibracije? Zakon vibracije govori da svako biće, svaka stvar, svaka okolnost, svaka misao, sve ono što je oko nas ima određenu vibraciju. Vibrira na određeni način. Brzina te vibracije, onoga što se mijenja, što se mijenja, je tako, se zove frekvencija. Znači svaka vibracija ima određenu frekvenciju. Ta frekvencija određuje brzinu micanja stvari, čestica. Sad, zakon privlačnosti je podzakon, je tako. Krećemo od tuda. I ono što je bitno je sljedeće za znati. Ako krećemo od zakona privlačnosti i ajmo jednostavno za ovaj webinar večeras govoriti o tome da taj zakon efektivno nešto privlači, onda moramo pogledati na koji način on efektivno funkcionira. I zbog čega sam uopće spominjao zakon vibracije u skladu sa zakonom privlačnosti. I onda idemo na sljedeću točku. I ako pogledate vaše ekrane, vidite da govorim o 4 nivoa kreacije kad se govori o zakonu vibracije. Prvi nivo kreacije je duhovni dio kreacije. Što bi značilo duhovni dio kreacije? Ja ovdje neću govoriti o duhovima, neću govoriti o vjeri, neću govoriti o ezoteričnosti, nego ću govoriti o onome što ja smatram duhovnim. Duhovnost je za mene nešto sasvim drugo nego što je za određeni broj ljudi. Svaka osoba funkcionira na 4 nivoa. Duhovnom, intelektualnom, emocionalnom i na fizičkom. Ok? Duhovni dio nas je onaj dio gdje se kod nas stvaraju ideje. Gdje primamo nove ideje i gdje se sa idejama počinjemo igrati. Da se razumijemo, nama ideje ne padaju na pamet. Ako možemo krenuti od činjenice da je sve oko nas energija, onda je određena ideja energija. Je tako? Ako je sve oko nas energija i ako sve oko nas titra, ako se sve miče u određenoj frekvenciji, onda su i ideje onda i ideje imaju određenu vibraciju i određenu frekvenciju. U momentu kad se naša frekvencija uskladi sa frekvencijom određene ideje, mi ideju možemo prepoznati kao nešto što nam je trenutno palo na pamet. Znaš, dobio sam ideju. Imam jednu ideju, hoćeš čuti moju ideju? Što nisi jučer imao jednu ideju? Padaju nam na pamet ideje u momentu kad se možemo uskladiti sa frekvencijom određene ideje. Ok? To je ono što se vrti nama, što dolazi, rekli bi, izvana. I tako. To je taj duhovni svijet za mene. Duhovni svijet za mene je onaj svijet u kojem ima svega i svačega, ali da bi mogli doći na taj nivo, moramo promijeniti našu vibraciju i našu frekvenciju da bi to mogli prepoznati. Sljedeći nivo je ono što zovemo intelektualni nivo. Od momenta kada nam određena ideja padne na pamet, mi se tom idejom počinjemo baviti i bavimo se na taj način da kreiramo slike te ideje u našem umu, a naš um ima 2 polovice. Imamo svjesni dio uma i imamo podsvjesni dio uma. U svjesnom dijelu uma mi se bavimo idejama. Tu rasuđujemo, tu pametujemo, vrtimo slike,
igramo se onim što nam je palo na pamet. Ovo je jedan jako bitan dio kreacije. Zbog čega? Zato što ovdje vrtimo slike i dovodimo se na ono mjesto gdje želimo biti. Sad da se razumijemo, ovdje se dovodite na mjesto ako vrtite slike i onoga što ne želite biti. To će postajati vaša stvarnost. Sad da se razumijemo, mi pričamo sada o dva nivoa koja nisu opipljiva. Možemo ih vidjeti, možemo ih sagledati, možemo ih prihvatiti, možemo ih odbaciti, ali još nije ništa opipljivo. Sad ono što je najbitnije u ovom dijelu ovog zakona je onaj treći dio, mislim najbitniji, možda nije najbitniji, ali je jako, jako bitan. To je onaj emocionalni dio. Znači, ako pogledamo, već smo na trećem nivou. Prvi dio je tamo gdje smo dobili ideju, drugi dio je gdje smo se počeli idejom baviti u našoj glavi. I sad da se razumijemo, dok se mi bavimo na ovom intelektualnom nivou tom idejom, čujemo milijone glasova. Čujemo glasove koji kažu da, to je ona prava ideja, to je ono što moramo napraviti, to je ono fantastično, to je ono što nam daje snagu i energiju, ali ima ih onih glasova koji nam kažu, nemoj bi budala. Zbog čega bi ti mogao kad oni nisu mogli? Zašto tebe? Bla, 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 bla. Je tako. Ali postoji onaj emocionalni dio. Onaj emocionalni dio gdje što se više igramo idejom u našoj glavi, što više o tome razmišljamo, što se više time bavimo, sve se više emocionalno povezujemo za tu određenu ideju. Je tako? Što više vrtimo slike, bliže, imamo osjećaj kao da smo sve bliže i bliže tom određenom cilju, tom određenom rezultatu za kojeg stvarno želimo. Je tako? Ali još uvijek u nama postoji određeni strah, određena neugoda da ono što želimo nije za nas još uvijek moguće. Je tako? Zbog čega? Zato što znamo kako su drugi s tim prošli, znamo kako su se oni s time bavili, ali što mi više vrtimo slike u glavi, to naša emocionalna strana, ona želja koja se u nama rađa, se diže sve više, do onog momenta kad dolazimo na četvrti nivo i ovo je onaj najbitniji nivo od svih, a to je fizički nivo kreacije. Što bi to značilo? To bi značilo da od momenta kada mi krenemo, kada zakon privlačnosti počne funkcionirati, prvo što radimo, prepoznajemo određenu ideju. Zbog čega? Zato što smo na istoj vibraciji i frekvenciji. Onda se počnemo baviti slikama, emocionalno se povežemo za to i onda smo spremni napraviti korak. Tek tada smo spremni napraviti korak u smjeru onoga što želimo biti, raditi ili imati. Bez fizičkog nivoa nema niti jednog rezultata. Znači ne možete ništa privući, ne možete ništa učiniti ako nema tog koraka. A tko mora učiniti korak? Vi morate učiniti korak. Vi morate napraviti prvi korak u smjeru onoga što želite biti, raditi ili imati. Daću vam jedan drugi primjer koji vam možda puno lakše može objasniti ovu situaciju i vibraciju i frekvenciju. Stvari su ovakve. Ja volim zakon privlačnosti zvat zakon kreacije ili zakonom izbora. Zbog čega? Zato što to funkcionira na ovakav način. Efektivno funkcionira na ovakav način. Sad ja sam vam objasnio 4 nivoa kreacije, ali za jednostavne ljude jednostavno objašnjenje. I ovo je ono zbog čega je vibracija bitna. Svi znamo što je vibracija. Imamo dobru vibru ili imamo lošu vibru, je tako? S tim se možete složiti da nisu svi dani dobri, nisu svi dani loši i osjećamo se
neke dane super, neke dane malo lošije i tako dalje. Od momenta kad je naša vibra visoka, od momenta kad je naša vibracija visoka, je tako, kad vibriramo pozitivno, ljudi oko nas će prepoznavati našu vibraciju. Ok? Prepoznavat će našu vibraciju i svi oni koji su na istoj vibraciji kao i mi, uspjet će se s nama složiti i želit će biti u našem društvu. I to su ljudi za koje mi kažemo, privukao sam ih ili privukla sam ih u naš život. Gledajte, vi uzmete određeni put iz točke A u točku B. Na tom putu dolazit ćete na raskršća. Vi birate da li želite ići lijevo ili desno. Na tom putu koji ste izabrali, ako je put na desno, sretat ćete ljude, okolnosti, prilike koje se podudaraju sa vašom vibracijom i vašom frekvencijom. Oni drugi, i da se razumijemo, ovo funkcionira na ovom načinu. Svi oni, bolje vibracije ili više vibracije ili drugačije vibracije od vaše, se s vama neće htjeti jako puno družiti ako njihovu vibraciju spušta na niži nivo. Ono s čim ćete imati problema, imat ćete problema s onima koji imaju puno nižu vibraciju od vas. Zbog čega? Zato što oni će se htjeti uloviti za vas, zato što vi imate višu. Zato što u tome vide izlazi svoje situacije. I tu ćete morati raditi izbor. Morat ćete raditi izbor kako izaći iz takvih situacija. Ali vi birate. I zakon privlačnosti kaže da ukoliko izaberete određeni smjer, radite korake u tom određenom smjeru. Ono što će vam dolaziti u susret, ne što ćete privlačiti, nego što će vam dolaziti na tom putu. Je tako? Biće ljudi, prepoznavat ćete ljude, prilike, okolnosti, mogućnosti koji su iste ili slične vibracije kao i vi. Ako vam je vibracija niska, sve ono što će biti na tom putu bit će slične vibracije. Ako je vibracija visoka, prepoznavat ćete te prilike. Iz tih prilika birat ćete ono što je vama slično vašoj vibraciji. Tako ćete dobivati i rezultate koji su u skladu s onim što mislite, što osjećate i što činite. I nikad neće moći biti bolje od toga. Da se razumijemo, pozitivne misli će u vaše živote dovoditi pozitivne ljude. Negativne misli će u vaše živote donositi negativne ljude. Zbog čega? Zato što ako vjerujete, idemo opet ova 4 nivoa kreacije još jedan put proći. Ako se vaša ideja koja vam je pala na pamet, ja ne mogu ili ovo nije za mene, kakve slike ćete vrtiti u glavi? Vrtit ćete negativne slike. Kako ćete se emocionalno osjećati? Osjećat ćete se loše. Neće baš biti puno želje za pokretanjem i za rađenjem nečega. Ako se emocionalno loše osjećate, što mislite kakve ćete korake raditi? Radit ćete korake u skladu sa onim što razmišljate, što osjećate i što mislite kakve ljude ćete na tom putu susretati. One koji će biti slični vašoj vibraciji. I ono što mi onda kažemo, mi ovo privlačimo prema nama, ne privlačimo. To je ono što se pronalazi na našem putu, što prepoznajemo na našem putu da bi došli do određenog rezultata. I to vam je zakon privlačnosti. Da li zakon privlačnosti postoji? Da, postoji. Da li funkcionira? Svakako funkcionira. Ali zakon privlačnosti ne može funkcionirati, ne može opstati ako vaše ideje, misli, osjećaji i koraci koje radite nisu kvalitetni, nisu jedne visoke vibracije gdje sami sebe dovodite u situaciju
da se osjećate dobro, da vam je fantastično i da možete reći danas je dobar dan. Zbog čega? Zato što je danas dan kada ću napraviti promjenu i moja promjena će biti to i to. I zbog toga znam, zato što sam pozitivan, zato što pozitivno razmišljam, pozitivno osjećam i pozitivno djelujem, da je nemoguće da mi se ne događaju pozitivne stvari. Ali izbor je na vama. Ovo je ono što učimo u coaching akademiji. Ovo je ono što učimo u biznis akademiji. Naši coachevi ovo znaju. Kada rade treninge sa ljudima, kada rade coachinge, ovo su osnove gdje žele ljudima dati na znanje da svako ima mogućnost da mu situacija bude bolja. Ali, da bi situacija mogla biti bolja, u prvom redu ideje koje im padaju na pamet, ma koliko glupe da jesu, u onom momentu, moraju ih prihvatiti kao dio procesa, kao jedan dio od 4 nivoa kreacije, moraju se tim idejama početi baviti. Moraju se emocionalno početi baviti tim idejama, znači moraju emocionalno početi osjećati, ovo je stvarno nešto što me inspirira. I moraju početi raditi korake u smjeru onoga što žele. Jer da se razumijemo, ako nema koraka u smjeru onoga što želite biti, raditi ili imati, promjena jednostavno nije moguća. A da se razumijemo, kao što pozitivna misao kreira u životu pozitivne rezultate, tako negativna misao u životu kreira negativne rezultate, a vi birate koju misao imate u glavi i što radite s njom. I ako je vaša ideja ja mogu, ja želim, ja hoću, bez obzira što drugi misle, vaša stvarnost će postajati takva. Da se razumijemo, ovo nije sad donesi odluku i sad će se život promijeniti. Da se razumijemo. Nemojte očekivati to na takav način. Nego je ovo jednostavno činjenica. Ako ponavljate stvari i ako ste dosljedni u onome što činite, nakon određenog vremena počet ćete kreirati nove rezultate. Znači, kreće se korak po korak da bi se došlo do onog krajnjeg rezultata. A krajnji rezultat kao rezultat uopće nije bitan. Rezultat, kad ga znamo, je uvijek prošlo svršeno vrijeme, ne možemo ga mijenjati i ne možemo na njega utjecati. Samo možemo mijenjati korake da sljedeći rezultat bude bolji. Znači, krenimo od tuda. Došli smo otprilike do kraja večerašnjeg izlaganja i želio bih vama postaviti jedno pitanje. Ako pogledate, na ekrane bi vam sada trebao izaći jedan mali upitnik i ukoliko imate sekundu vremena, samo mi recite koji termin za webinare vam najviše odgovara. Evo, ja sam stavio nekoliko sati, tako da možete naklikati onu koja vam se najviše sviđa, je tako? Sada ga možete vidjeti efektivno na vašim ekranima i ukoliko vam nije teško, kliknite samo ono što je vama najbolje. Tako da u budućnosti možemo voditi računa s tim da bi imali prilike što više biti prisutni na ovakvim webinarima. Znači, evo, samo malo da ponovim još jedanput. Ako govorimo o zakonu privlačnosti, zakon privlačnosti nije ništa drugo nego zakon izbora. Put koji izaberete, na tom putu ćete sretati ljude koji su slične ili iste vibracije kao i vi. Da li ih privlačite u vaše živote? Ne privlačite ih toliko koliko činite izbor na tom putu na kojem se krećete. I ono što je u skladu sa vašom vibracijom, ono što mi zovemo match no match, ili slaže se ili ne slaže se sa mnom, od tuda krećemo. I sve ono što se podudara sa vašom vibracijom, je tako,
To će biti u skladu sa vašim razmišljanjem, sa vašim vjerovanjem, sa vašim osjećajima i takvi ljudi će se uvijek zajedno uspjeti družiti. I od tuda i vaši rezultati i ono što možete kreirati. Gledajte, ako vas ovo više interesira, javite se jednostavno putem e-maila za više informacije, za kratak razgovor sa mnom i ko zna, možda danas ili sutra vi budete na mojem mjestu i budete inspirirali ljude kao što to činim sada ja. Evo, toliko od mene. Hvala što ste bili sa mnom. Ono što ćemo učiniti, imamo snimku ovog webinara i stavit ćemo ga na studentsku platformu da ga možete još nekoliko puta preslušati bez ikakvog problema, kao i sve druge stvari. Imam ovdje još jedno pitanje. Nema pitanja. Hvala vama. U svakom slučaju bili ste fantastična publika. Zahvaljujem vam se što ste bili sa mnom i radit ćemo ovakve webinare češće. Kraći termin, tek toliko da ne izgubite cijelu večer ili večer samo za mene i nadam se da vam se ovo sviđalo. Ukoliko nije, isto mi dajte komentar da budem bolji drugi put. Evo, hvala lijepa, toliko od mene, želim vam ugodnu laku noć i čujemo se na sljedećem webinaru početkom 2. mjeseca. Adio svima, hvala i doviđenja.